Inggih para pamiarsa sanedahat wangyang titiang kathah pisan niasa sajroning upacara lan upacara pawiwahan sane patut resepang tur ulengang ring kayun matanyong sambok Indik napiluir punika boyo jedya sinalih tunggil niasa punika sekadi Tanjung Sambuk upamin ipun sane keenter oleh pemangku Sang Eka Jati ya megat benang apit dabdang malih kedulurin antuk meparikrama megat benang sane sebilang tangguh metegul ring sarang kayu dap-dap punika oleh sang laki rabi sinarengan oleh sang alaki rabi megat benang sane keapit kayu sakti punika sandang resepang pisan ri sejeroning kayun mata tua ring ulengang pikayune ring sang kalih sampunang maduwe pikayun maduwe pare ngampar cara anak mapelalian sayuakti jroning kayun sampun putus seantukan sampun merupa pemutus kayun nyantenang angge matilar saking ageman Brahman cari nuju gereh aste nyujung graha asrama ngelantur tincapang ageman nyujur gerhaste asrama nuekang pemurtian kamene angin ngeruruh kawigunan tresna
maksudine mangde setate maduwe pikayun suci nirmala welas asih maut saha siderajeg mes omah medasar sutindih alah ayu satya jroning rabine wentene suke duke miwah ale ayu ring pumahan mangde tabah kayune ngarepin wicara miwah gegodan nenten deret pikayune jejerang satyene sajroning ngarepin ruopinede sanes setata mentik tumuh lan ical